Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Haka examen secondary school living certificate ane Matrik menta usnam kila don hanyo tali ki school kiba omsham ladon watang Uwei ne ka wei ka khana kiba pas bat santali na kini ki school kide kiba don Ri-Lum Garo. Haka result balapan mi da Meghalaya Board of School Education haka sngit ho ding lapan tip bakidon hadu handus pa hanyo pukhandai tali ki school kiba lapan yaso shake ambos bat na kini kidon hanyo tali ki school kiba omsham ladon watang Uwei ne ka wei ka khana kiba pas. Kini ki school kilong ke Bari Girls Secondary School Bari Ri-Lum Garo ke bala pha saungut ki khana bane khon ye ke examen matrik hanre omdon ru ka wei ke bala pas nangta ka don saka Marshallong Presbyterian Secondary School Marshallong ke bala pha khatwei ngut ki khana hanre Uwei ru ukhlamla ban pas shu na ka Praga Tipur Secondary School Praga Tipur kila don khat phrangut ki bala khon ye ke examen matrik bat omdon ru Uwei uban pas ye ke examen Nalor kata ke Rezubel Para Government Higher Secondary School Rezubel Para kalapha khat khandai ngut ki khana bane khon ne ke matrik bat hangni ru omsham ladon manu ki bapas loi iru banaka school Sabak Thani Secondary School Musnyang Rim kisan ngut ki khana ki blai khon ne ke examen ki khlamla ban poi shaka thong kadon ru saka Thaki Magiri Secondary School Hapulbari kabala pha ya khat phrangut ki khana hanrei omsham ladon Uwei ru ban pas Kani kalong ru kumju Vidya Mandir Secondary School William Nagar hak baki laingut ki blaya khun ki klempoi shaka thong